igongona-ini ria kumagaria Daniel Kamau kanyi uria wari meya wa Nakuru kwa hinda rimwe. Munini wa President William Ruto ni oire kanya kau kuria ateti manyitanire na kiama kieru kia Jubilee hindi ya githurano kia mwaka turorete. Ari hamwe na President Kenyatta ni akoretwo agicemania na ateti kuma miena na miena bururi-ini niguo makagacira hindi ya githurano kiu. Nia yetu ya kuunganisha hizi vyama ni kwa sababu tunataka kuunganisha Kenya vile mzee Kanyi na walioanzisha Kenya walikuwa wakipenda. Atongoria ngurani aria mouma mathiko-ini macio na maugire ni mehariirie kurutithania wira na President Kenyatta na munini wake nginya muthia na manyiita ateti aria angi ugeni. Hii miaka tunaenda next year Jubilee ya 100% tutarudi hapo 2022 naye His Excellency the Deputy achukue 10 years, and that is how we are going to achieve our vision 2030. Wale ambaye wanataka kujiunga na Jubilee wasije na ubinafsi, wakuje tu wakiwa with a clean heart and a clean hand. Mkono ambaye tunasema kwa sheria wanasema ukuje na mikono ambayo iko safi. Ndumiriri ya munini wa President yukite muthenya umwe tu thutha wake na President gucemania na Atongoria a githii igeria-ini ria kumathaitha maingire Jubilee. Mutigaire Daniel Kanyi ari meya wa Nakuru kuma mwaka wa 1980 nginya mwaka wa 1989. Ngiribotera Inoro TV njitagwo Muriuki wa Mucoki. Takinyagia kuhuruka gwa